Mamela, badedele abantu oqedile ngabe empilweni. Nobu bathanda kangakanani abantu abenze havoc empilweni yakho ngabantu oqedile ngabo fanele ukuthi uba releaseile wabastora wabagcina wena. Bonke abantu abakhuluma kabo abakuhlebayo, abantu esebesazi indaba zakho ukuthi wathandana nobani namhlanje sewuthandana nobani, ngabantu ekufanele ukuthi waba release wabagcina. Kuma tishara noba ngathi umntana obuye kwa grade 11 obuye kwa grade 10 aze kwa grade 11, if noba ngathi umthanda kangakanani uthisha kwa grade 11, umthanda kangakanani ubonde naye kangakanani, yakuphela iterm umdedela ye kwa grade 12. Listen, nginomngani wami ke oy principal, ngiyambuza ye man, oy mngani wami Eastern Cape, ngiyambuza ukuthi hayi man, why abantwana bafail imatric ningavuma ukuthi baphinde imatric instead nithi ba rewrite? Uthi kummamela abantwana abafunda imatric bayadelela abaphinde imatric. Ubungozi babo athi laba babuya kwa grade 11 baze kwa grade 12 athi bahlala kanje esitulweni. Mabebuza umbuzo baphakamise kanje athi zonke eziphindayo athi sihlala kanje esitulweni, zehla ngedesika. And ubungozi bazo batshela laba ababuya kwa grade 11 but ungayifundi wena landa izophuma ephepheni. Iproblem yabantu esibagcinile, kunabantu abazindaba zakho zonke ongazazi ukuthi bazizwa ngobani, bazizwa ngalomuntu omgcinile fanele ukuthi wamdedele. Mawubona kunabantu abaphethe textbook yakho yango 2018 and 2019 bazizwa ngalo fanele ukuthi wena manje mamelani, kunabantu ekufuneka sibadedele, hayi ngoba berongo, hayi ngoba behleba, hayi ngoba mhlambi besikhuluma kabi, but impithem yabi phelile empilweni zethu. 2024 kunabantu ekufuneka sibadedele, wena ndiyakushiya hayi ngoba uyanihleba, hayi ngoba but impilo yami stagnant mawuseduze nami. Into edalba ndikudedela ngoba ungikhuluma kabi, ndikudedela ngoba ingxaki yakho ifile yami seyigcwele kuwe. Mawufuna ukuphumelela ngiyacela as much as ubathanda badedele mntana sekhaya bahambe. Sanibonani.